Ai kagadilo pati. Aha, lo diro luo won. Kagadilo pati. Ai lo diro luo won. Kagadilo pati. KD Chris Owero. Lo diro luo won. Kagadilo pati. Honorable wa boss mego team. Kagadilo pati. Eba ya julo. Utie kweneba. Lo diro luo. Utie kweneba. Jessica wun utie kwereba wa UK jone ti wa kujaba kagadilo party beti uchwe utie kwereba kagadilo party kajik waba uteka mela mo kagadilo party speaker wa mela mo wa kagadilo party lutwa utie kwena luroko kwero wan wogo pe odire chok ikomge ya Luroko kwero wan wogo. Jone tiga mae ngom. Jone mae lonyo wa. Luroko kwero wan wogo. Pe onyeka jok ba. Luroko kwero wan wogo. Jomo kere nyamo tuo ki doggi li jak jak. Luroko kwero wan wogo. Jomo kere maroto li mok mok ki doggi. Kuro kofien. Kuro kofien. Puro maroto li rab rab ba. Kuro kofien ba. Kuro kofien. Puro nyamo riongi li yam yam ba. Kuro kofien ki dogu, kuro kofien ba, puro nyamo to pa jone li chak chak ba. Kuro kofien ba, kuro kofien ki dogu, puro maro chaka jone li rap 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 rap. Kuro kofien ba. Kagadit lo pati. Lutero luo won. Kere tie wade bay, gwake ba, lutero luo won. Kere tie wa Canada, gwake. Kere tie wa Australia, gwake. Kere tie wa America, gwake. Jone ba tika chwalo dane kowu. Kere tie wa wago ba, ugwake ba. Jone ba tika chwalo dane kowu. Lugobo ne mogo negi cheri so. Mono lok goba ba. Wanyanka dudu. Lugobo ne mogo negi cheri show. Wago mono lok goba ba. Lok komo dugu wa gang ba. Karo tika yenyo boss migo team lokada. Wano winyo kika moya. Kama ini penyo boss migo team yene ke wacha wago. Wano ngenyo loke o ya. Ini teme ne wari show wa ko kare chero ka yenyo la wore me anagaba. Ini teme ne wari show wa ko kare chero ka yenyo ka galuo me anagaba. Ini teme ne chere show ba kare ke choy nying lutero luo matego ti kiba. Iteme ne wari show. Iteme ne tika war show. Kare ke choy nying lutero mo miero wunu nek gi le wenge wako. Uteme ne o chere show. Pa luo nying ngareba. Dano ma chere show lo ma wako duong ma pelare wun luo kono chago ni nyeri la nyeko marach nyeri kono ngo en nyeka itika chwale ge wako we chero kan nek ma chero kan nek ko dan wako ne e nyeko ko ka ke pia bor ka pedong art pa luo to ya yin ke miyo iri chienne ke chulo iri wadege ni chet kan nek ko mero kila mero ma ti wako lo ma wako a chuli a lu langya chuli jo pa dola chuli la buo suluk wan weng luo bed mai gwake kone ti Dubai, kone ti Saudi Arabia, kone ti Canada, kone ti Norway, kone ti Australia, kone ti Canada, kone ti kwene teke do tiki office ma dit ilo ma wako teke nyi winye bed mai gwake ko beti ma logone ki chwalo dano ke country ka chele logo wen pene ki no ni un ma ti ilo ma wako ni una ti ka sponsoring one ki te gankan una e puro weko kakaluo teke umiero ki nek wogo doge tago wan ka walogo kuman wabalo internet bundle ma megwa pe wun kare ki kare umegi wakilu megi wa magriya gi konyo wan gi chwalo iwa internet bundle en wun jomo kere no mogoli tang ka wayabo chim kuman wadonye social media wanono ti chogi party mogo wine me million piera rio ka giloka chene me Uganda wine me million piera rio no lakere chingu ento me chwale wa internet bundle po chwalo ento wan ke wajani pipa wat ke onyo ke dwaka ta gulu wan wi wa pe wil pe won ubed ma gwake kero timo party ko beri chawane kiti atikilo tieno luo menne ko won ma ti office ma do don ilo ma wako menne ko won ma ti office do don e country ma papato wen ya Africa pe joma giti ka chiero ika choke mati Kenya ogwake target kom General Samuel Donge
target ti kom General Samuel Donge. Mangat matiki target kom General Samuel Donge beru la ten luo. Madonge tiyo chulo nego. Samuel Donge gwake. Crew magitika chero i Kenya. Ubed ma gwake. Urudi ni do mako penyo ka beru wen. Ana logo. Machae ne ucha. Mawinyo na winy. KD Kristo Hama the original la luor daga yemene. Luroko kwero waworo. Kagaluoya. Wano dongwa. Luroko kwero waworo. Kagaluoya. Wano dongba. Ono gwake kilo rokba. Ena choke ye neri. Ena choke ye neri. Eno beru kereka chele ye neri. Agiro kakany. Beti la rema. Amar totual. Wangiyo wakere totual. Ibi ngiyo wa ikopfen.